ni Weru TV. Eno ni methe Nteto ya Weru thaa Ithatu inkugwate ugeni mbetagwa WANJERU na mwananiria wetu mathithio utukwo monthi ni Purity Richard ndi mberekere Nteto itukubanganiritie. Akarima nkondi kurutha maandamano nyume umu wa kwithirwa akwite mushikwawe. Gavana Kiraitu gutongoria uruguri wa thoko imbishuru ya ngoroba inya makutano. Ondo wa gisiasa Wanjoka na Njuki kuthie na mbere kumata. Twakuretera rugendo rwa siasa rwa wakiri Linda Kiome na Gavana Alfred Mutua. Akarima nkondi na muthuro omunene ni maruthite maandamano makimeneria gikukia umwe wa uri kumenyekana ta John Mathina na niyo ni nyume ya karimama mariuga aria musho kuona mututigi mamonire ari thokoni na kuringana na akarimama ni ati atori marambire kwigua kirumba gikiuma kwao na mamenya tugukene mwandiki wetu wa Nteto Paulo Kabithia twambirie na ino. Kore muthenya gwa mthe watindia maandamano makire barabarani kuma nkondi kuthimarimanti karimani kanjukeni eno nyuma ya karia baba njukeni gukundwa n'urugo nyuma ya umwe gwao kurawa na njira mwankire mthe tatwitwe njao gwandena magakana muno ntore no yathirania pe ndemwe koro kuma guciaro bote tu yani thirikari twenio ende butianda gutotethia no ko ya gutwira pore ino nkiaria inkuine ina ikemako antu bathukia na kurawa ta area yakwa ni ndio na tambarukitwo bamunda warukagwa emunde baukinya antu bathatu bana aya plus nkondi inai baba kwa kana tori na bo muntu na to mangetwe takiume kemo kethiru na te mangerwa mbaya muntu nkauria nonto anto bakuga muntu uyu na tata kuwatekana bakarata bagukarata bakwaria bakaingeru thirikari kugatweka muntu uyu no akamuntu akathio bichini ko thikuga nogo na antiko mea muntu arerwa thino kuga ngata no anthinka ingerwa ukegumbe neretwe lakini thina nkuona nkondi we muntu ena mantu bakagwe namo batunenge twera jia seja njarani to muntu abetia bantu baira tukagira ntu twingwa lakini neno mbogo we wana kitakano ngasikite kugana nuntu wewe ngwa ona mantu makajira taino ukagweta maroru gite muji bayaganya tugo umamba ukia lakini nyamwe no ko mujie ukaginya mangala kenda tayirwa lakini ko imarwa taino bayaga bathietha rimwe tukiaranirie na mwana wa mututigi kuthiatira thera msachi atete njarugire na atira thera ukirete still murango no ringite na kiburi irio my brother aronire mathongo mathato mamugita horia wa awimbieriaga akithioroka bo nyomba iraregirwo mathongo maingi maria tira ringire my brother ari kanisani amura tanjo kwa mantu makareka muti bakethi no mathongo tiro bayokire nyondo babunje nyomba bakebunje nyomba bethera baba wakwa mamete umurangoni amtangeta toyo twere twankingwaga na kamwaga nti na ringeto na kithoka bakipara na kithoka kimoya kiongo
akaria baba kiruta mbito kiri thirikari gutigiri bakwiga ukaria bakugana nterino cia nkodi nuntu makarika maimengire bomuro. Ituruthirwo aki nunti mantu mengi makarikaga na antu bagetera bauthirwa aki onekane kaura nintontu mundi bena marurubu nene muno bakienda akionekana antu aba turuthogo kana bakutha mantu ama ibo tunyangire tore ya nkondi gatiga gukura ugatweka wabura antu bamenye nkondi ni nthuku bakara betu menyago kuito kuromba thirikari no uchunguzi mwanka bara bautete gure niba gwatwe na kingo nkondi yithira yena thiri kinya kibaba kuringa biashara nkondi yonde na kiuria kimwe nkwenda kuria antu bagatiga kura kwa nkondi utena sababu kaiba kendelea nundu tende weso mtu natamangitwe ujonge no mtangona kayo akwa ikiono ntukuona twandamanĩtie tukenda kumenya sababu na tanto bakura kwa nkondi na bati kumenyeka. Osipindi wa Tharaka South Madam Margaret Magiri akinyirio karia mwana usunkoni bokaro za bakogana. Receive a report from the chief Mr. Makembo from Kondi that there was a body of an old man aged 80 years which was found with multiple injuries in the house. Police officers from Marimanti visited the scene and found the body having multiple injuries on the neck. The body was removed from the house to Marimanti Level 4 Hospital, mortuary, waiting hospital. The case is pending before court. Nkiripotera Weru TV kumantere cha Tharaka, Bitu wa Paul Ugwakabithe. Gavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi bamwe na maria magucubaite mwanya na ngwataniro ya Azimio ni maruguritie thoko ya ngoroba inya iri yakitwe na yari kanteresha makutano thoko ino ni yakumbithia biashara kuruta wira wao wega na kinya gutigira kuri negweta Meru. Kiraitu na yukitie kanya kau kwiringira ndebe na kuromba akari mamube kibindi kingi ta gavana mbere ya akinya nau na la interesia majengo mutugi kare nacio tariria. Muthenya Januari wangabana Kiraitu Murungi na munini wawe Ithatu amwe na atongiria bangi Kathumba na thingatiba wene beikinyite gicigo mbugike na uthimenti gutega mirandi mwanya mbere makire cibitari ya Meru Level 5 nyumba injere ya Wandi iria irigiri gukamata itanda magana jeja 50 uria itite na mbere miraja beikinya mjini kurugura murandi jwa Kabros na kiaria Ntocho none nyekoro ta pinzani bao barane mubunge Kawira Mwangaza uria ni Murwiri Kiumbe na seneta wa Meru Mithikari Nturi uria kurura giti kiu bakaririte na kiama kia UDA. Seneta Mithika amekuwa bunge 15 years. Miaka 10 ari MP Wegembe South. Miaka 5 ya seneta. Ni mbibo miaka riga na Mithika na biyo yaka vya maana. Kwa bia kwari. Sivera Mithika ere eneneo Kenya. Nwe muntu rachalie magamba ya mengi court. Ona mwekoroka wera bumori atere. 63 milioni ira ya wa mwaka. Niga na abura tara majengo. We jolo bujini. Anakara 63 million every year. Mwanka dhaina menkari 315 million. Niga na aratete hao. Nawe Kiraitu akiaria na ugite we gutire akagurira Meru makobe na miringiti no inde akabaritira ngugira bakomba gushukiria nayo baigurira into biao. Kile tutafanya ni kutafuta pesa, mtu ana pesa yake anunue viatu vyake. Tutatafuta pesa, mtu atafute pesa yake anunue blanketi yake. Sidio? Hiyo ndio maendeleo nataka kuleta Meru. Hii mandibut na blanket mnapewa, nisikizeni. Mwezi wa 10 mwaka huu hakutakuwa mtu anampatia mandibut, hakutakuwa na mtu akupatia blanket kwa sababu hizo ni blanket na mandibut ya siasa. Kampeni ikiisha mandibut itaisha. Kampeni ikiisha blanket itaisha. Mimi nataka tuangalie mbele. Baada ya kampeni maisha yetu itakuwa namna gani? Umiraja imwe kwa imwe monkira tauni ya makutano kurugura thoko injeru ya kwendagiria matunda na into bingi bya miunda.
Ni arakira itorite mwingi kiritauni ya Mutindwa gutega mirandi yawe ko gwipindi giki na yangaba na wakatene pita munya bone nuritite ngugi nkuruki babu bije thina rabare ya mbere thina ntaka ukinyanga ntaka potare na bioro, lakini sasa mmepata soko mzuri, mmefurahia kina mama. Ningetaka nyinyi wenyewe muangalie kazi yake hapa Meru Town na ya Kiraito Murungi. Akoromone tuetano na mandi boot. Anto werageria mpoka ntakene. Na adite konderua kaburo neguru. Sidio? Apo Riverland. Utai nantakana rukuru winjau kanyuru river. Nari butu koni koraverire. Hii Kenoru Stadium. Ita remete wageka. Kiraito atame yuririe. Korea mwe. Ukitoka hospitali kwenye Kalendero kwenye makutano. Ute barabara bukuonera mina mirite uretera Kalendero. Arangalire nya makutano twawashwira bypass. Kuma makutano gicigo mbunge kia North nkiripotera Nteto cia Weru rekwa riitwa ni Mutugi Kare. Nteto ni ciingi undu wa gisiasa gatagati ka gavana wa Thaa Muthomi Njuki na uria gucwa giki kia gavana Professor Erastus Njoka no aka ukumatamata Njoka ariuga Njuki na kubanga kugura maria makumugwata mbaru na mbesha mwana wa ciringi 20,000 na nkiragia buria makaiya kura Njoka akwaragia gicokeria Njuki nyuma yawe kuga kiama kia Jubilee nikibangite kwira arwiri make kura na nkinagia uria ukathurwa kuma kiamani kia UDA atigwatirwa ni thirikari Matene Mugambi enacio. Iririmbe na nkinya mwanku agichia chano akothiete na mbere kuimba na nkinya konenea ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi. Raila Odinga Professor Erastus Njoka na gavana Muthomi Njuki bonthe bari Tharaka Nithi weno go bagikagira nkuna nkinya guchitirimia. Kuna tuma thinu muno. Ukona muntu mwege kirite ngui mbega muno rua ekari wega indi akwira tina gitwa kumunengera. Baire baba bathiete na mbere kuburaniria teri gavana Muthomi Njuki arauria kariba gicigo mbunge kemara kwibumiria kwa wingi kumuthura nontu itaka kuona taga kuri na njama ya kiama kia Jubilee kwiyira antu bao kura. Na tariki 9 tugacha kuringa munomo tukagwa tukwira tetuma tuthi kuthurana ni kazi bure. Antu bana mebangite na negwire mabangite nkinya kuruma tukura twetu magitumagira mitambo ni menda tulinga kura buria mageria gucinura cia mujumbe wa Mara makethera 0 mageria gucinura cia muntu wita kwa kuota makethera 1 abo. Njuki araragino ari mbari cia makengi wandia mwembekere gicigo mbunge kia Mara thiete na mbere kwirombera kura kenda omba gucoka kirigiti giki kio gavana bwa kaunti inu. Eno ndokabanga mukaluthogu ate ugacha kuthira twarigichirwe andu mathina itira nkwiraga. Serikali yote iko pande moja na candidate wao na mwingine yuko peke yake na wananchi. Sasa maswali yetu na maombi ni kwamba huyu candidate ambaye ako peke yake na kuna wananchi nyuma yake akishinda, serikali ikubali isimudhulumu kwa sababu itakuwa inadhulumu wananchi na wakubali kwamba ameshinda. Mbari rengi nwerukirirwe munthi gachaitere Professor Erastus Njoka araukia karibantura cia Kaironi wandia chogoria gicigo mbunge giki kia Mara wano agicirombaga. Wale sibitali cietu igwege na ndawa. Sibitali cietu iri na ndawa. Profesa augite babatire na mibange ya kwija kura ende Njuki woyo nuo bangite kwija kura na atiramberia thaino. Gute muntu anjubirio bangite nuo bangite kwija kura kuma kiambiriria ni ambiriria kwingana muno na presiding officers. Kiongera ugite Njuki tiba bubonka kubanga ende wana kwa bake na bangite kubanga akira mto chiringi ngiri kebao ntubura kuona abo tiomba kuthunganira. Acioka abanga buria akwingana na antu mara mazapota Professor Njoka wabara mari agimanenkagira chiringi 20,000
ciumia ciri ciatigara kenda magaruka nimenda kwira antu metu ulongo utumagirwa na antu magatwikithua nkombo. Athirikiritie na kuria kiama kia uthurani na miankata kia IEBC kwithirwa kiri metho kenda kurigiria ndeto ino itikathi na mbere. Na chekwe muno gira gutuma abanga kwia kura ciene indi agambulemu Jubilee allegation inu na uga ni ikwenda ichekwa wethirwa kuri antu mamwe trend makwia. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Maraha, mbitawa Mateni Mugambi. Mamwe maria makugwata mbaru ngwatanire ya Azimio kuma Meru ni marombete akarima Meru magwate mbaru Raila Odinga kire gucuba giti kia urais na kuga ari na njara kire kumbithia uruguri wa thoko ya mirandi ni ya Somalia nkuruki ni makwenda kwithirwa kuri na mitaratara ya gutigira nkinya rais ungi umweru agesha thoko ya kimera hiki tibingwa Kairi Boniface Mongera gataririe. Oni nkabona nkorani igoro kurugwa kothoko emirende gore Somalia no jenderete kwethira ya kiumira rabarwa buruntu kwena arua ni anasiasa na biashara miraba murengo wa Azimio ja Nairobi barabashumire itina kugatire kurugwa kothoko ije kumanite mwako emwe na ngwataniro ya siasa ya Azimio barabange barabegwa bena nafasi denembe kana nyambene kana Meru bagenya kwisha turenda manduto yangure moja kwa moja ndoro kona antu abonzi babiri tutu na Somalia baraturingana wa biashara bare hao na tuina kinya Meru bonze kana biashara baba ete mantu amira mkono ne barabange bo turambeja muko eno tembia bena shibo tokira muko nambe shikera muko ene ira thika ne Azimio na niwe tonge tunuru Kenyatta thai icoke thia tutunengete Raila Amolo Odinga tariki kenda aja besho kabato mana kireri mina biashara bamira roterwa nyambene arabo bole basho kenkatho kiri ministeri bona Peter Munya na Rais Uhuru Kenyatta na njire kulingira Odinga kura kiri idrono bire twitete nkori ari bamira abiashara bamira tuende tafadhali tu supporteni Azimio tu support Raila Amolo Odinga tu support Martha Karua na Munya kulingira Raila kura kuringira Raila kura ikuringira Munya kura kuringira Raila kura ikuringira Mira kura bukenda tushethera karata saindirengi kuma Mira ekuleka weta Somalia batu tiona mbesa na bila pesa hata chakula hakuna ntobu kankuani kwa niaba ya Meru tuwate mkono mweto yo Azimio nontu ninge niyo thirikari ya royo kebo barua kimera kikemereki kwetho keriba nenya gutongera mina biashara bamira wono Odinga ajukegete twake awita njarene cia Raila twenjarene Mbeya lakini tugiocetha tweta njarene ire ingi mantu amira bumia kaulana na ora gugwirwo kuwa Yesu asifiwe ere kuwa muno na arati ongwe ngui yeyo uru aritere arakicotia amire safe ne njarene Mbeya katukoibwaya na kira tukenda tuatonya nturene chonde tukiwa Azimio nio tukwenda kwa kura nontu nio embe tutethia tugeta na mbero yani kumwendia kana kuonania ati aka president Mira tuweta bweya ku ibashokete bori Odinga agere gutumira ushore bona kurugura thoko ira ciengiro ndene nthiguru na Ngeretha ne nyankuruki gucwa thoko ingi njero ja kwa ngerekano nthiguru ne Kongo tubeto ndere tubori na inye nene baturire turingira Raila Amolo Odinga kura nontu no watinjara ni president Uhuru Kenyatta na nontu Raila Amolo Odinga tumuringira kura no kombo kabere interest nende miaka wetiere au agethore president hature thoko ira bakwenda turie Kongo hature thoko Eritrea na hature thoko South Africa nontu ire ona bo bonthe nthuda yetani achore bake bara close sana by ma president kuo kenda antu bembe bombo tethuka kana nyambene yukira na Meru yitho yukira nontu uchumi wetu bilioni 8 ndene mweri nire titura kureto Imira. Nakubaliana na wenzangu ambao wanasema tuunge Raila mkono tuhakikishe amekuwa rais ili pia aweze kusimama kama rais na kumbageni kufungua zile market zingine kama ile ambayo tulipoteza kule Holland. Nke report la Ntoshoro TV kuma Jackie Ngine kutoka Nairobi mbita Boniface Mongera atuonekanya gakunogoka banini
ba Meru onwe Elizabeth Karambo Kailemia tawe mama safi uri kugombea gite kia woman representative Meru County na kiama kia UDA anko wera antu betu ba Meru bumire tariki 14 bondingere kura cia mucujo o bumire karukire ira amberia themwe boringe kenda bokinyithia Karambu stage wenge ira bwa Ameru mweni ni oni enu Dr. Joseph Kaberia Rimba na ro kurombe tika seneta tariki 9 mweri wa 8 mwaka yuturi the independent candidate rwano rwakwa ni bati agenda ciakwa ni transformative legislation, effective oversight, unbiased representation and equitable sharing of the national financial resources to the counties. Ni mwanasheria na kiri miaka 10 ira nditete ngoi kiri mbunge to Meru speaker menyete ara nyama ilumite nyungu kimawatho ja devolution ikana tariki 9 mweri wa 8 mwaka yu kuringira Dr. Joseph Kaberia Rimba kura rwana rwakwa ni bati the independent candidate na kiri ballot paper ndi number 1. Urathimo uritingo gibo ichunche biaku bia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains, diabetes, infertility, H. pylori, ulcers, acidity na jangi kathumba na gute side effects. Turiongere Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki, turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest. Kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Mugeni antu betu ba Meru oni beta waisaka kenoti ontomarete kinyari yetu mukuru kya manore yakwa jeyara no rieto yakwa iyo ni kubromba na kwinyi yago kunene giti gya senator wa Meru mwake na Jojo Angirijire 22 nikenda tumba kugarura njirerea tugwitirwa ni ongugi the independent candidate ndungide muntu kiumbe rwano rwakwa ifoman babu etieni water pans kana dam mini dams nikenda tumba kurima kana tuongera urimi nonto Ameru teathao boetie coolers na boilers nikenda tumba kwithirwa atuke kunda yana beto sukuru iria tuiba utwe twingwa bochoka boetie cottage industries kana tu industries tunini tupake makandania tupake nchabe tupake mungau bochoka boetie thoko cha kuraja tutatoka ichwende guru cha kuraja nikenda tuona na tukatugika yimera bietu bila tukuketha ndagike mwisho mbecha chiketha chichoka mibukone yetu bila bigatigara thirikari gaka barabara thirikari kathiri gakira ndawa sibitari ende bila baguketha boetie bila bigekira mbecha mibukone yendu bithiro ibabo kathirwa tariki 9 mweri jwe 8 wena kinoti ontomarete yari senator waku itakuwa bora zaidi. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gebondo bathirikari na kinya kambunira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Kwethero waina ugima ba mwire ni gintu kebata mono nthiguru nenje ikio gitumi tubati kwethero turi na aritani ba ugima ba mwire kere Imperial College of Medical and Health Sciences ituritana gari twama antuja diploma ya gutetheria ndagitari Jonas barebare na grade ya C na barebare na C kire gichonko na Kiswahili C kire biology C kire madhabu chemistry na physics ore na D- na uthomere certificate kire health support services na kinya itweza na gakosi ta perioperative theater technology erane antobathia ta
urigitari, community health development, counseling na psychology, science laboratory technology, medical engineering, health records management na human nutrition and dietetics. Ujokane bo mweri jwa kenda ibwetete na mbere. Wenda kumenya nkoroki otiriongera skuru yetu ireretheka akwe na Bidco Oils Limited. Kana wetekere website yetu irene www.icmhs.co.ke kana otoringire thimu na 0719223223 kana utume email kire admissions@icmhs.co.ke kana otiriongire bishine cietu Meru aja akwe na Maguna Supermarket Meru Town ara kware uchumi supermarket ngoroba etawa Edfree Greenhouse nyomba namba 2G kana oringe thimu eje 0704802221. Imperial College of Medical and Health Sciences neto shiritaniritie gutigera ritobara na kithomo kia goro mono ikitugaga we are committed professional excellence. Niyo mbitagwa Erastus Nyaga wa Njoka kana Professor Njoka ulia founding kana ulia wambiririe Chuka University. Liu ni nguka kuri muyo andu madara kanithi na gitio kinene muno nikenda munenkere kura cienu mwezi 9 wa August. Ni kwenda gutwika ngabana kena nduta ekuru mitungi mugongo kenda kuko wetu kugena barabara mbega kenda ciana cietu cionaga basalins na njirere mbega kenda kuko wetu kugena utongoria mwega ni kenda nthetu itwike tandiria ciendereire mbere ta Singapore. Nina witikio tugakinya pau mwanthurane ngabana wenu. Wenda ntumeri yaku ta eje ringa thimu namba 0705247786. Mbetagwa John Kireria Mubobia MC wego G20 mbere ningucokeria Murungu nkado nuntu bwa gumpakanya gautongeria ntubego G20 miaka 10 na ningucokeria ntubego G20 nkado nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego G20 tariki 9 mweri jwenana umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana betu ba ICD classes ya tuendelea wikira frandite ya tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na antu betu bona akwendelia thokone injega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukirio limi bwetu na kurondeka igojist kende rwele ntura injega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntubego G20 mwekuru mukuru atanabaya na libachia tariki 9 mweri jwenana umero kire uringire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote. Nwe ngavana uri okurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwairi gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia ngugi kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithirwa nya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraitu anjukirie na arisabu ya unda bidhia masonary. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atoliga nenda na tukaona barabara na tukaona maendeleo ya tena mbele yao. Turado tasarua lilaba nantiri na tata nantiri okaramba nantiri wakundwa kiboyo kemwe. Kile watu tole je watu kuanda komba kuona kana roi lakini nikura ile kuona roi nikura makala ikonyesi bwengoko kawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa kuto ukolia tumurandi yora turetere yo ambori yuka tokeria gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikwa. Kiraitu Murungi Meru.
Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri. Iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marungo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection che kiu, ironda bya kiu, guchumbura ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria, kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugia mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kadhumba. Tuina Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge kadhumba Kenya yonde. Neontomamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya Queen Agwe kanotulingire thimu gukurukira namba 0714 366 766. Orenge nkogwate ogeni tukithina mbere wakili Linda Kiome niwe munini wa Senator Mithikari Nturi kire guchuwa gitekia o Governor Miru Linda kuma kuthurwa ni Nturi ontuku ari rugendo ni rwa guchuira kiama kia UDA kura na nkinyagia gutigira makuyukia wathani Linda na gutariria buria uturo wawe ugarukite na nkinyagia monto maria makarutha matana ruthwa ni munini ungi wa Governor na nkinyagia nkuruki buria mebangite ntuku igana chembere utongoriani. Linda Kiome Kikonga. Nikiinda rukiri njako wakili Linda Kiome uregitenerere niwe munini wa Mithikari Nturi kiri rwiro rwa guchwa giti kia ungavana kaunti ya Meru. Ruru ni rugono rwawe kuma ari kuthurwa ni Nturi na rugendo rutembaro iya kuthira. Fine. Linda ambiririe kithomo kiawe cukuru ya primary ya Meru Junior, eta secondary yare ya Kieni, nyumene eta university ya Moi, haria agetete kithomo gia sheria amona kinya ithomo bingi ta project management. Linda niwe mukaririgiti wa kiama kia mawakili rotererwa Kirimara, ni murungamiri wa rungamiri bange bandu angicha kiama kia mawakili Nthegurune. Nari rais wa LSK kuma mweri jwa Januari mwanka mweri jwa Ithatu nyuma ya uria wari rais Nelson Havi kurungikwa. Nkurukine mumemba wa kiama kia mawakili. Na ndene ya kaunti ya Meru ni mumemba wa kanjo ya chukuru ya Otea ya Meru na kinyane munini wa mukaririgite kiri kanjo ya sibitari nene ya Meru. Nibwega sana Linda Kiome nuntuba okugwata kanya na nkuruki gutukaribisha ndene njeku ogweta okuthurwa we munini wa Senator Mithikari Nturi kiri kithurano giki kijite kenda bwethurwa buri rwirone ruru rwa giti kia ungavana ntuko yaku yambiragia kiatea ni mantu jari kujethiritwe ja kigaruka kumarira wari wakili ende thaiji kiti kingi gikwijirira wiguru. Oni maisha yako yachenjete muno kuma ndikunenkerwa opportunities kugwatira giti kia deputy governor ria twariki kuthuru tukoromba ngai muno. So ntukwekwe kawaida yambairia rukiri ta 11:30 nonto ndina twana twere na into prepare twita skuru na kinya ndi mwekuru breakfast mukuru kwa noni mutayari shaira so mbukaera kainda muno ikenda mpamba igutiga nje kwa ikaribwega na anabagwita skuru na arwa ntuko nendeu muno nonto twetete campaign terene chia igembe na ure tubanga ntuko yetu twita
ntere nyingi ontuku imwe na netomba kwithira twina janarwa twina muchemanio Igembe South tugachoka au twathirie michemanio iri Igembe South kulingana na kalenda yetu tugeta Igembe North michemanio ingi iri na twathiria kuthithia michemanio Igembe North tucoke twite Igembe Central riu nandi tuketha tukavite constituencies Ithatu ntuku imwe nembio yongwa Linda akirite gitenerere ria kampeni twekurwitukira muno kurumwa nontu bwa kwithira batu ya tutithera twina mantu maingi itugukira kuthukangia nja cietu so nkirite muno kwithira wi mucemanione no kaigwa muntu ngi agiguchambia na wije thina ya siasa mantu jara tuchamba bwajo ti mantu inyajama mantu zatithera jena any foundation ombe gwita ke meeting ugatirimana na antu paga kwinga kiwinya kinkirite muno gwita ke meeting ogeta okethera antu batio kwenda bakugira mbu menye uni aibu lakini ngochokeria Murungu nkatho nontu so far utena ondereta mpingwa kana mbarirwa bothoku na kuringana na ugwe kiama giki kia UDA kirigita atia ndene county Meru kintu kia mbere mboraia na arambitete na ndi mukeni muno mboraia kethari bendete kiama kia UDA abai morina nto bendete UDA buraruto abathitheria bendete kiama kia UDA na kiu kio kintu kia mbere mboraia na ninkaigua wogweta UDA anto bakagwirwo muno kiambikira inya nkamenya kumbi anto baibeto kethari bendere kiama abo mbonthura nkamba kuromba kura cia Ruto president wetu Dr. William Ruto bakabuga nandi au ni otore no ni otukwenda nkaboria nandi ri kethari bwendere Ruto kabomba ikurega jeshi ewe niyo Jaja nijo mantu Linda akenda kuingia batonya wathanine zara zatagitwa ne anini bangi watagera thirikari ingi iriona iri ingi ikurukite focus yao irari antu beguru antu barabe na mbeca antu baraba kumbi kubanengira mbeca cha campaign na antu baraba kumbo banengira kickbacks lakini naandike thara kia mekejera na ikiantu bandiguru batwe focus yekwa muninde ningwa ekethera igutetheria antu bandiguru ikende inyabo bomba igukira nore bomba igutetheria muntu gukira teko munengira mbeca cha gutumira narwa no te umoni ora ruju akona mbeca iu ikomwonia njira egochiaka na njira egochiaka ikomwoneria ora omba kwita mbeca kuthithia mbeca kuthithia biashara kukurukira ge profession yakwa ndi wakili indombete mithikali nturi ombe gututetheria kurugura trust na tukaraniria na mawakili betu ba county ya Meru tumbe gutetheria ekuru na akuru ntigwa kana barabate guchiumba jore afida Kenya rithaia kana ora kituo cha sheria kirithaia igatetheria antu bate kumba gwika mawakili tukarugura trust na tugachwa sponsors baraba komba kurungamira trust yu ikenda antu betu batikariwe ithina atwikie mathuganio kabere tukinyira tariki 9 mweri jwenana kura ikuringwa kwerekana Linda Kiome mithika Lenturi nibo governor oratha Lenturi niwe governor wa county ya Meru gintu kiu ibo bangite mbugora bukethra bugikongwira gintu kira ukethra kiwa nkoroneku gagitene kau gakinya tukeza kunengirwa gitentu kwe unkamberio churia ni rozo ire rokinya mpamberie kwitira antu ngugikenda bona machiara chakurira baketha batunengirete arampombe ikuga nkaruka ni mwaka jumwe kana eri mbone kwena change ge society chokere Murungu nkatho nawe mwire at least taku let down ngo change ikundi igana giri magana jaire nenkuona ndakurukira antu ana antu ibombera twe sasawa DG tuthithirie ngugi fulani
ai burathithire gwa karoju tuenderere kuthithia kintu kingi twinya tukarega ukiona of course nka disappointed no ndingigwa ntei muno kugiria gutethia antu betu lakini kinya gikaura batu turuga kiamene gitu ti lazima yani tung'ang'ane turane no twikenda no kwenda utongeria utongeria mwathani unenkanaira na kinya thaa ici turi aja na kumenya no ka mutongerio miru so ke batu ikethra lesson ikumba kumenya thine iria antu betu bakurukaira. Linda ni ajoketie kanya na kuromba akariba mero babaringire kura kenda bojoria manifesto yao. Ngwate ninjara bungwate mbaru batu twabwitira ngugi kuringana na ura murungu agatongoza. Kiamene getu kia UDA turiuga twina murungu na antu. Murungu atutongerie wita ngugi njega na antu nabwi butwekura chienu. Na ninka buromba butwekura chienu butwimberie tariki 9 cia kinya bukaigwe ni bweno bwa tugwate nimbaru na buturingire kura. Maureen Kinya, Weru TV. Mbere hari mwaria wa thirikari nene rungu rwa wathani wa mututigi mzee Mwai Kibaki acoka aromba giti kia gavana kaunti ya Machakos na atongoria kwa miaka 10. Daktari Alfred Mutua niwe gavana wa mbere gwaka na gwicuria gikaro kia gavana kaunti ni ino nkuruki na retete ugaruruku kire kaunti ino muno montuma otheru. Riu nakinyite mwisho wa kibindi kiawe gia kairi na kuringana katiba tiromba kura ya giti iki kairi. Ru ni rugendo rwawe. It was tough. Lakini tuanze interview. Daktari Alfred Mutua aciarirwo tariki 22 mweri jwa 8 mwaka jwa 1970. Ni muciarwa wa ntore ya Masi etora rinini kaunti ya Machakos. No tesila siende. Nyuma ya gutungata kwa kagita ka miaka 9 ari mwaria wa thirikari ya Kibaki. Daktari Alfred Mutua nebere obichine mweri jwa 9 mwaka jwa 2012 kuruira gite kia ungavana kaunti ya Machakos. Rungu katiba njeru ya mwaka jwa 2010. Kuringana na Mutua ni atiwe nari na umenyo bwa kiriage kubataro bichine ya gavana konari kuri boba maragie giteke na nonto nari na umenyo bwa madina jare ajarumirite akariba kaunti ya Machakos nawe atatere kanya. Mutua okiririe bendera ya kiama kia Wiper na arachinda na gichunche gia kura 71 kuma kirigana gia kura iria ciaringiru ithurano ne bia mwaka jwa 2013. And when I looked at the new constitution, I realized that all the things I've been talking about, the things I like to change, especially for my people, I could achieve that as governor. You know, initially people thought that the senators would be more powerful than the governors, stay in the national government. Actually, one person told me that a governor is just a new name for a local mayor. He's just a bigger mayor, you know. Daktari Alfred Mutua atatere kanya hindi na bangire thirikari yawe na kwambiria kuritera karingogi. Gukurukira ugi bwa utongeria njota ya Mutua nionekere ni nyomba cia Nteto ari gavana wa mbere kugura ambulance okiri itura ya kaunti yawe onto buria bwa mukirwe na nkerone akari na gukiria rwangi rogima bwa mwiri wakibwa chibitari cia Kinandi cia kuragurira murimo jwa nyimba na chibitari cia kiwango kia level 5 na level 6. Machakos County was in shambles, just like any other place. For example, healthcare. You could smell the hospital, the placentas, 200 meters from the hospital. I mean, there was no water in the hospital. There was no power. Things were not functioning. Today, Machakos Level 5, I can say, is the cleanest and the most efficient public hospital in the country, without any fear of contradiction. We have a Machakos Cancer Center treating people for free. We have ambulances everywhere. Our people are being carried by wheelbarrows, you know, being carried by mkokotenis. You know, I bought an ambulance for every location. We have transformed. I mean, roads were not there. I remember when I was campaigning, cutting through Mbiuni, for example, you know, from Mwala and all that. That 3-kilometer road, you know, Jomo Kenyatta had promised it. With Moi had promised it with Mulu Mutisia. Akina Kalonzo Musyoka had promised it. Mwai Kibaki had promised it. Uhuru Kenyatta promised it. Nikasema wacha ikae. I built this road in 3 months. 33 kilometers. That is nearly 8-9 years ago. The road is still there, in good shape, serving my people. So there was hardly any road problems of water, electricity. I've been able to put Mulika Mwizis basically in every single market
in Machakos. Gavana Mutua niwe wari gavana wa mbere rungu rwa mieri iri wathanine gutongeria wambiriria bwa mubango jwa wonjorithia kiri thirikari cia matura juria jwa kuchiriria onjorithia kathumba. Mubango jo ni jwa tigirire bari gwikira kirore mbitikanirio ya kingogi ya mung'ana jwa mbecha chiringi trilioni 2.1 kuma kiri onjorithia ba. Basically building up what we wanted to build up was a new city to bring in investments. But unfortunately, Senator Mudhama went to court, and my people can give you documents to show. He went to court and we got an injunction that really took away all these investors. We signed 2.1 trillion shillings for investors to come to Machakos, so it can even build a Machakos that is equal bigger than Nairobi. Kuri mwakene jwa ngiri 2016 gavana Mutua na ambiriria kuibanga ni ontubwa agutetera gite kiawe kia ungavana na arathondeka kiama kiawe kia MCC kuri mweri jwa 8 tariki 25 mwaka jwa ngiri 2016. Ontubu ni bwonekireta kana agitokoroku bwa kwenda gutwika rutogwa kiri mugongo jwa ikamba onde Koribo bari ombere yawe. I got re-elected in my second term despite a huge so-called NASA wave. People said, Mutua, you've done well, but siungeunga mkono tu Kalonzo Musyoka na Raila na wengine ndio upite. Nikasema hapana, watu wa Machakos si wajinga, nimewafanyia kazi. I'll get re-elected. Wakasema hapana, you've been a good guy, but there's no you can go against the tribal wave, the NASA wave. Wakakuja Machakos, NASA. Nikawa NASA, and I've served my second term. And I nurtured them, not because of just my looks or my talk or anything, but because of the work that I had been able to do in Machakos. Watu wakasema kuna siasa na kuna kazi. Huyu kijana amefanya kazi. You face politicians who want to overthrow you because they think that you're going to be the next kingpin. So they work so hard in trying to stay for you. You'll face challenges of finances, but the thing is, just move on, have a plan, face it as it is, but most important, serve your people. Magamba kuma kiri aregani bawe na atongeria bange ni bimwe bya mpinga nene kiri utongeria bawe. Ankoroki guchererwa kwa kigina kuma kiri thirikari nene ni untu bwaritiri otungata bawe kiri ya kariba Machakos. The challenge has been the disbursement of funds. We've had massive control by the national government. It's as if the national government really does not understand the importance of devolution. Monies come late. That leads to pending bills and all those structural problems that we have faced, control of budget problems and all that. So it's been a very big challenge. So you start a program, you want to finish and move on, you're not able to finish because you can't pay your people, not because you don't have money, but because money is coming late. When it comes late, the amount of bureaucracy by the control of budget makes sure that it takes 3 months to do what should be done in 2 days. What they do in 6 hours in Rwanda is taking us 3 days in Kenya. Amwana bo Mutua ari na manto kathomba jaria karirikanirwa utongerie ne bwawe bwa miaka 10 kaunti ya Machakos na riria ari muritingogi wa mwingi. Amwana bio ni urimi gukorokira ndoje onto brebo tigete akuri na bia kurebia kung'ana kiri akari. Today Machakos is the only county of the counties that when we joined devolution 2013 were in the food relief system, is the only county that has been removed. We are no longer a starving county. So that to me is a legacy. My people are no longer have to face the lines, there's a shame of food relief. The other day when they called counties to State House to be given food relief by the president, Machakos was left out. Why? We are not a starving county. We are above average. We are not where we want to be, but if the next governor is able to continue the work that I have been able to do, Machakos will be able to feed Kenya in a few years. Nkiripotera Nteto cia Weru TV, Deako Adietoa. Ni mwirigi wacharite. Akiama makuma ikundi mwenye cia kindini kuma University ya Chuka nisio Christian Union YCS na kinyagesti SDA ni maruthite ngendo ya maguru ya thiri kumandagani kuthie tauni ya Chuka kwa nira thiri kiri akari da ino tuthengerete kithurano giki nene ni mauritie nduke imbithi kuma kiri University ici ingi itigetekirie gutumirwa kureta wagagie nyuma na kinyagia mbere ya kithurano. Samuel Gaishima atumenyithie nkuruki.
nyuma ya rugendo rwa maguru kuma Ndagani mwanka muchi wa Chuka ara akiama ba ikundi bia Christian Union, YCS na SDA bia University ya Chuka baruthite muchemanio muchiujo wa Chuka na kwaraniria na akari o batu bakwa igathiri kagita gakachia chache kithurano kinene. Arito baba bariuga bo batire tayari gutumirwa na siasa gukia ntiga mbere kana nyuma ya kithurano. Panapotokea machafuko katika wakati tunachaguana, vijana ndio sana wanatumika. Sababu kuu ya vijana kutumika ni kwa sababu hawana ajira, na wanapopewa pesa kidogo wanaona itawasukuma kwa siku hiyo. Let us not allow us to be used by leaders who are not leading us to the direction of peace, that we should stand out and be able to not be swayed by maybe small money or maybe influenced strongly. Baritu mantu mwakirembe ombethi ntere chionde Kenya batigetigiria gutumirwa gukia ntiga bakiuga ntiga taino ibobongwa itigagira Kenya mara. Watoto wetu ndio watakaoumia na sisi wenyewe tutajiumiza katika hali moja ama nyingine, tutasongesha maendeleo nyuma na tutakuwa na shida mbalimbali kama jinsi ilivyotendeka mwaka ule wa 2007. Kwa hivyo ni ombi letu kwamba kila mmoja anayesikia sauti hii uwe mtulivu na uchague kiongozi wako unayempenda, lakini ikiwa hatachaguliwa basi kuwa mvumilivu, manake kuna wakati mwingine atachaguliwa. Bariuga maromba imomomba gutema bona mutongoria omwega ende tintiga anto bakiuga ati ibakuruirira utongoria. Kanisa tuendelea kuomba kwamba Mungu asaidie Kenya pasije pakawa na vita kwa njia yote ile, lakini pamoja na hapo pia tutaendelea kutembea pamoja tukieneza amani jinsi tumefanya leo hii. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Nteto ni shingi uro guchwa gitikia obunge Isiolo North mwenda na uretie akarima kumandorejo mwanya wekara na thiri mubakani wa Isiolo na Meru nikenda kuthiria bagagi ya wa ukaria uronekaga akaingi ntere inono ntu niwo kaamba kuwatithania na atongoria monde ma Meru mwenda araragia mama kithari mwani akoruma mwiriga wa Ngare. Kevin Kimathi enasio. Atongoria bao mwanya matula ba Isiolo North baituitiwa winge na nkero baika Weru ne kuata mbaru mwenda thuranira muthakuru kinarelete muyumbe Isiolo North kithurano ne kiite. Asanteni sana wazee wetu, hii ni heshima kubwa sana. Hii ni heshima kubwa sana na mimi nawashukuru sana. Atongoria bao mwanya bakiaria boy bakuria buruka itene kautu siasa ne siasa cia thiri na ukiri buru ntukuyinkai itikura iringwa. Nikisema harambe mnasema amani. Sawa. Harambe! Amani. Harambe! Amani. Amani kwa watu wa Isiolo. Mwenda akiari kumbani ya burethi ne wagagia boka reyurite muno miankene ya Isiolo na kaunti Mutori muno kiri arethi na wite bwambere ibwashwira ntaira akithurwa. Kitu inaitwa security. Machifu wote tutawatengenezea maofisi. Ndio kukuwa na issue inaripotiwa mapema before ikuwe issue kubwa. Na vile nasikia kuna jamii mkienda pande ile ngamia ikivuka pande fulani amuioni tena. Ni kweli? Kwa hivyo hii pande mko na shinda, hii pande nyingine ya Meru pia kuna shinda. Na mkiangalia katika wale wote wamesimama kwa viti ya MP, especially upande, nani anaweza msuluhishia hii upande ya Meru? Nani anaweza ongea na hawa MP wa Meru, administration ya Meru, governor wa Meru kusuruhisha hii maneno? Ni mimi. Mkuluki mwenda na ingilitie kuria na inya munongo ataniro ya kariba kaunti ya Meru na Isiolo muno miankene. Ukiangalia katika jamii ya Somali na jamii ya Meru, Maua huko Meru wanaishi kwa amani, si ndio? Ukiangalia Isili ni kina nani wanaishi huko? Si hizi jamii mbili. Tuna maana ya kusosana kweli? Tuna maana ya kusosana? Kwa hivyo hakuna maana ya kusosana, tutaongea na especially hii maneno ya fugaji ni jukumu nimejukulia mimi mwenyewe. Ndio tuweze kuwa na baraza kila mwezi. Mimi nikuwa mbunge wenu, kila mwezi nitakuwa na baraza ya wazee, nitakuwa na committees.
na nitajua committees zitatoa kwa hii community yenu na nitoe committee nyingine kwa community ya pande ile nyingine, ndio watu waeleanwe vile ngamia vile tutaishi pamoja na vifuo yetu bila kusosana. Bungi yatitiete kwa arithi bankamira wirane burubo kirio rithi boya burabari kanitia minister wori midhirikari nene Peter Gatira Omunya. Juzi nimeongea na the minister wa agriculture Mr. Peter Munya ambaye ni party leader wangu wa PNU, na nikamwambia nakuja kukutana na jamii ya Wangare na kuna shinda ya ngamia hawajapata support yote kutoka kwa serikali. Naona dairy farmers wanapata support. Watu wa ngamia, camel farmers, mmepata support yote? Akaniambia kitu ya kwanza, unaweza ahidi with my full authority, kula ile fridge ya kuweka maziwa ya ngamia isiharibike, hiyo atamuletea hapa Isiolo. Mkiripotera Weru TV Mbita wa Kelvin Kimathi. Akoroma kuma egojini manirite na kutharima uria gucwa gitikia obunge Sothimenti yari muruwiri kiumbeta wa MCJS na kuga niwe makugwata mbaru kiregitege ke mariuga riu ni indi ya akarima egoji kayemo kuona mubunge nkurukini marombete miriga ingi ya kuma egoji emagwate mbaru mutugikare na Nteto tariria tobare thithio gikundi kia utererwao ni Sothimenti ni kunyango cia bani taigwa egoji abakamunde bontaro baigwa ndia wakura cionde no na urongo reu atwenda mera mitore tuinde unatigania yugaga tugwatane ntune ni kiroje geke na kiame kia Injustice tumwe MP abo mwaweja turomba kura atwiraga tugwata njara lakini nengo tekiare na aru okarungamana yuthi no karungamana bono bagwate njara na ndi no kana buingo bugatuika bugachi bukairigwa buingwa buge butiringira wenu unenkanire MP naria unenkanire ngavana naria unenkanire umanire puo rugongo ruu tuturaga aja twinde tukikarakie kiandege waitia kinoro watonya uterijia nau wakinya kiangwa story ile tutura kwaria ni ura tutengi barabara eje ninkumenya barabara ungamia unyuma neteria kiba ukunda iringite campaign kuma twajiaro mwankathai inyathai toe kuringa campaign no tukwero tugeke wala mitema umegita ria kuroba barindaka no tutura tukiuga rami urenda kumbira ngakaraja tukare na bangi tutonye hao mahoteli makiandege tukiaragia maho jirionde tukiuga ni twatengirwe mwankare nibuje boe na kura jiega na tukigaga Sothimenti mbere nya twaria muno thaiji twina sub county idi jiegoji kwina nkwene abogeta negoji ndije bari bukomenya inyi enu nere kuturegoji nitwajukirie giti kia ngabana twanenkanira teuma nibugungwata kia senatare utikwana kithiete kathuri muronge atikiona yani re ndeboria ntubegoji butimenya gwiciria bwihoria riria tukaga wari ituike gukuga wa sub county yu igawe ne mubunge oyo keja ciagawa twatigwate twina mubunge aje egoji nibukona kama Antonio mauma karema ati kwemenya egoji lazima muamke onto mbago tola na egoji nkiwaga angaje sije lazima mtamka katugatola terinie mwankare Toto nishingi mururi wa gitikia mubunge wa Ntwakana kiama kiambasi ngirote biriri na asimanetie na thenjiri ma murungu kuma Sentiment Maria Mauriti akarima meru methire mena thiri na ukiri indino ya ithurano nkuruki ni Mauriti atongoria mama mathuru wa mathingatire katiba na kutigira atikio tukia muntu yikuoneka muthuri Murioki na akisio ikibinya Muthenya na arua athenjiri kuma giciko mbunge kia Sentiment ibombete gutirima namwe na kuthaba kithithia gikaro nikena barire mantu athiri na ngwataniro muno tuthengerete kirithurano aragi kiatho giki urogutwa gitike mubunge mwekuru ndene kaunti Meru President Ngirote Biriri oambire gukinya akibachokiria nkatho nontu bontu bubu bethagirwa ndi chairman wa pastors na naru tukari na breakfast ya pastors nikenda tukaromba nontu wa maromba jaraja mbere yetu tukijabangaga na tukiaragia thiri tumare tukaya antu betu thiri na ngwataniro kagite negaka na naru tuna kitharimo iki nene muno
tuonete human rep wetu Honorable Felicity ejite akaramu na achungaji twathithia mibango ya maromba ja manene jara turi najo turi amwe na tukiromba nontu bwa nthiguru yetu na nontu bwa tariki kenda Pastors Forum katu ku aranairia mantu ya kuringa kura na thiri mantu ya kwitha twina ngwataniro turi antu Meru kana Meru County kenda tumba kwitha twina maendeleo ya haraka oya ura twire kuga kiri manifesto ekwa ati twithe twina ngwataniro na turinge kura cia thiri itina orongo itina marumani kuringana na biriri aguti ni kintu kebata muno atongeria bara bathuri na kura kutha bagita ngugi na kanisa na giki niko gitumi kimwe giatigira kwina ngwataniro na kinya thiri kagita kaithurano na kinya nyumene ndenda kuotongeria boko buketha bwi bwa ngwataniro na nkambiria na ntu ba kanisa no ntu bo bethera bari karibu akwe kabisa na ringi kura na tukakwitha itukwenda gutetheria muringi kura uteutumba kuwa ati tukaruta ngui twetwinka turi antu ba siasa tutina antu ba kanisa kwa hiyo ni antu ba kanisa nketha ndi nabo utongerie nabo akona tukaruta ngui nabo hand in hand kenda tumba gukiria mugongo tukwaririe kinya antu bara siasa bara bakugitanga mbisha sheitha kana bakurumana na twerana ati bau bonde ibabwite kwirwa batigane na mantu yau Felicity Nkirote nona nitie kapsa ena batana to disabled nontu gotoro tumwitaga utoro tumuringaira thimu tumba kumwaga bara bathikirite kinya agenda ciawe kana akiaria muchemanio batu twi comfortable to to disabled nkuromba bonde bara ntongerete kiri sitting volleyball kinya anda Kenya nkwenda tumba guchumiria ntukwere kuringa kura turingere Felicity kura cietu nikenda women rep wetu ngiripotera Weru TV Mbitamuthuri Muriuki. Ngoroki ya makundi 25 ni mombete kwethirwa makigwatanira nikienda gutetheria antu kumenyera riera antu magunikite na matangi marunchi na into chingi imingire chimba kwithirwa igitumika mugundani nikienda kuma okeria oturoni na akarimani mombete kwithwa nkinyage makibewa mataro ni ikundi ino itishia kithirikari nikienda kumaumbithia na urimi wa kana kumenyera riera akuringana na mwambireria wa rejesha uri ni nkatha ya mubunge wa Aburi Muroithania niwe Doris Rindikiri na uretie na ugite moronto wao ni kwithirwa makibanda mitengiri 500 mbere ya mwaka othira mwera kirigia enacio ithinda neja forest griveri itonye ikare reserve nengwetikia omuntu akaanda mite bugegana ceremony agachenjia ni Doris Rindikiri nkatha ya mubunge wa Aburi Doris ura niwe mwambiriria wikundi kumenyera riera kijikana ja rejesha na araba gwatanirite na ikundi ya thirikari Kenneth Fund wa mwana kampuni ya Moya Tima Flow bareterete ikundi 25 itangi bya ruji into bya kumithia miti o amwe na mbeu cia miti injega kuringana na atongere ba gikundi kia rejesha moroto jao ni kwanda miti ngoroki ya nusu milioni mwaka jojo amo wagi wa miti butumite akari gisuone kia buri bakanyamara ni wagi bwa ngai ya kung'ana naru intuku nene muno nontu ngwatinjara national government gikundi kia department ya National Environment Fund ibatuete implement batwa mbegu about 2 million seeds na maratasi na input ingi kenda mpumba gwita ngugi nacio bari na kinya Tima Flow kinya ni is a farm ya maua aja timau batugwete njara na twatambere muno nabo ku mantunira kuanda miti. By the way rietwa buri ibwijirore mianichite na Kemeru i Rwanda na by 2018 itwambirie kurwa na Rwanda ru so far gutembura tuna technology cia kuanda miti gutembura at least of family hold ketho na miti 10 na tukomba kumenyera ora tumenyera mpoka cietu bamwe ba memba ba ikundi bya wandi mite bara bagunikite na utethi bo mwanya batithite kugwira kwa ona gikundi kiu kerejesha kubarikana bakiugana ndi bakongera mung'ana jo mitaja kaunti ya Meru na gwita na mbere kumenyera rera acia mwanya ndinge ndocokia muno nontu barejesha ingwetikia batu monkara tukinyetie tukarite egitari nene muno na tutona mantu jaja tonete ntukwena arua ingwetikia ibwega nontu ria tukwenda mbegu
batu totonya kithakene gucoa mbego kumithia muitoni ritana manto ja maingi mono nonto utemete igacoka kuma kaire itangi ndio ukiona ne into bia kumithia nasari ndio biona na nto nda boba kumithia mite bwega na rire kauma igwate bwega uninka beta kaire beje bone ora tweranire kethera niu bageuteria baturetera ruba tangira uje baturetera mbego na kinya uri baroka matana isikunye isikubi bwega muno Murungu abongere sana nyabo bugita nabo kono utethio kare butethio kuburikane kundi giki ki reportera Weru TV kuma ceremony timao gicona ke bore mbeta mawera kerigia Hau nĩguo tũkũrĩkĩria nteto cia Weru cia mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wega nũntwa kuona kanya na kũrũmĩra nteto cietu ithiro na ũtukũ ũmwega mbĩtagwa Christine Wanjeru mwananĩria wetu mathithi ũtukũ ũmũthĩ nĩ Purity Richard